Ole tu na ihan Lillesand lampanin soup en turin kan chung kwa in kan fanu upazok delavin kan fanu tezok nen kan pathumin kan in khalvel me kan tihanin mana motor le long velan zor kan en nia I no pang zuang katilan khamo khami zuan ang kha voina han show om dona hemi hi en turin en man turin kan hode wang ani kan khothlang lamjin kha ro asur don chia chuan lang lova khwa thadon lo angin langa ma se tuna hian ni ron sale dewa engchen nge sadon kan shalo le all right Super stup. Who is that? Hørte han deg? Ikke løsning på Lillesand. Longa ker janin Norwegian ho mi film khur zakzum de upo hi longa ker jan in bye ten ching ve dewa hay kan in thlang lok mo vo in chu comment lama min ron request angin muang changin kan feel manga tuna tihan tu hi mar put angin da lam ta ni tihan ma se a phone a chung phone hi anasanya ay nice boat? Expensive or? Very? Like? 6 million? Oh my god. One nautical mile is 5 knots? 1852 meters. Pangahi ay inja kani chuanin 9 km per hour akhal tur tina ni chu multiply by what 1852. 1852 multiply tur it's complicated nom mel tak kilai ki hita kabin nom mel tak ani enki oh Yeah. boat house in nei zu yak They son can long lift up the boat in there. long hi I khasik lai chon ta son so kong kha te son ang khal lut ta ni chuanin a choi na oma an choi te to ti son in chunga nei ta no ni chu ti khan khasik chung changin chuanin an khal chwa na an da thale no an khal chwa le me ta ni chu kanin bula te son na ren ni ti kama se a be se ngam lo a dil po kan bi lo than chuan khal lo do an khal don lo chiang ti ko mo do ana man lain lo nei toy lam chuanin man lain api le pu ti khan lo salok se chuanin kan nei zom thenga kan fix seng ba se kan nei lo wang khan an phal lo so lai ti poson nei so ti son na chunga sonin a khai chho na om tam ne ni ang khai chho da ni no
an nei tha khop mai khi chuan ti khian an zuk chuka in bual dawn in zuk chuk tam em na chuan hei hi Norway chim lam charming ve thung na mo hian island tereu te khan om ta ni chuanin cabin tereu te ti khan tuibula hetilama chuanin ka soitong khan long te po enjoyment na tan mo inti hlim na tan khanin kan mang ta ni tuirong te po hi moi ve lut tu kan ya special ve top Yeah, okay. How deep? Huh? Here is 2 meters. 2 meters? It's not Lillesand. Grun ne sun tinang ko grun ti chu anyam shallow ti na mo hey anyam ti na hey meter ni chu thu ka ti hela hi chu wang chuan long lian pui anoi lam zum sei pui chu khal chi lo ni chu so lai so beach te oma no I mean there khi ti lai tlang at ti khan lon tai len tinan tui hi zuk moi ve tangoi ngoi ani mo ra tang khan so mian riak ti son ania ke ni ang heti lama om chu kan camping thin ka ti kha ka video ma za ka soi kha ti khan chantinen kan riak ta ni ti son no pang havin nuam ti min ti khan tlaya show tian siama eng amoni lim takin ti son kan om khoma tlaya kan mutir fel veka muthun tur te kanin tiam lok veka dar kwa no pang zawng mutur ti khan ani lo chanin a har rei bik ti khan oman in thik ta ni chumo chan te fa te kan fanu po he mu hil char mai ni hi mu hil char mai nge mu hil der deu so tilai so Lillesand khen ma dewa an camping na mun khani ta ni chu mana khanin kong atang sonin ka pin to in ka sha so tilai show an nei na turanya ma se kan thiante an ron kal ve dona khwatang son kan lam dona kan kal tlai de ulak chuanin anunga cheu kanom thina ni chu Lillesand tui pui lam atang ve thuin ani hi tian uska lu han kan adre father oh zanin ati concert om don take mande ba chong kakal ve thina tu ma yeah I remember hey tu na hianin kan long hi tiana phone ache dual ani mo achan chu hemi tui phone anga lang vak mia lo po hian engine anung thona nga a force lovin I think o ka soi fi ang a force lo wang khan I akhal chak lo wang khan ti hian tui phone ang khanin na chita ni chu khata khan tui phone mia lo anga lang po hi tui phone na satya ka soi tum na ni chu ti hian khu engine nung lo phaise chuanin ding top phaise chuanin khiti lai khi beach volleyball kan ve en na khani ta ni somi nung samo chuan ma se tu na chuan stoop tian ja vek to so mi hemi intihsiakna tui azon thlak ka intihsiakna den chen khan konsa to om dona janina ti son jan khwa in min an ri hop phup mai doni ta son so tilai so restaurant vel te khwa akabakal khwal shin na vel khan tan chuan heti lai hi zanina an concert de na turan lo in bo sai lok pup mup to ni chu
Tiyan. Chuanin so tilai so beach volleyball an khelna kha ni ta a. Chuanin an ti dan thin chuan ta hianin stage ani ta a. Chuan hetilai hi in turan zorna turani hi. Hela hi an sound system an control na lai turani ta a. Tiyan. Chuan ta hian miang zin oi noya ta hian in turan zuar don ta ni chu ta hian. So tilai son show nei na tur khania chuanin ma se hei heta ho tuna stage boy pui ho mo concert boy pui tu ho hian ni zana long pali lian pui pui lo kala chu an block veka ama kal na tur eng tin tin amoni dar dan kan zong do ran ti ni chu ni zana tangin do ni chu no kian chun har to khopang mu chan lawan hlawa ma the ang bra long lian pali an lo ding ton ti ni chu ma to gin dar kan hi deuh tho ma in kan kala ti chung chuan hun hi hei helai kan chan ha the ke ni hi ki pang te ka ki lo ki am do mu kan chan te no pass graduate? Yeah, they graduate? Yeah, it's okay. Abeng chang lu tukang music play so ring lu tukang ka chong hi sha te lo ko ka shi lo. Ki fit som pan ni len tan benin ka sia. Music and play ring lu tukang tu na hian te min ron zia cha. Trouble if they had two weeks to go. And tears to my baby's eyes. I'm falling over. Oh yeah. Antran don te sambe music ring lu tukka trong po trong thei lova og som dere vet så det da altså et an sound box music ring lo pluss noen som har klart å kvalifisere seg til årets konkurranse. Så med det her, Nils Petter og Mikkel, dere klare nede i jolla? Og vi så klare nede i jolla. Det var vel kanskje å dra litt langt, kalle dette for Oliver
Oliver. Står her silkebrun og blond og fin. Og Faro. Fra Grimstad, dere. May panaupang pakata kyan Grimstad mi in qualifying qualify turin mo telve turin I antelan palaw na turin atray do nan tinichu no pang tening kasi akum za tan sai lova Kom igjen! Mana ka video ka sa ino saktong kanin kami sa dødsing emon titani tubi siya tu English zuan diving ng titani masya ka sa ito angin lampang nilovin angin an kwan may kanin kanin bula no pang zuang tan tak po hi yang side kya nan zuang tina makkan lo tinai the masya Norway tanga hemi style truck ni bangin no pang ho ya din ang sak ka no man titani adana tonin ang style po in na sungla matang kyan zuang san masya leyan khen tia khan abok khup zongin an ban nen hei skin mo kai kwang angin an tum turani titha ni tani chu dana chuan abok khup zongin hemi style sim chu maka titha ka point mo dik tu kani chu mo atop dona in khap thei ka André. Hei. Hva med klare over å kvalifisere seg da? Kom igjen! Lindberg! ah shit kan du vinke litt da så lai mi te så kan kjent igjen mo ni zana lo rek så kan ni chu an ria chua chung pon su tilai so thalai beran san thei na mon alai tun kan thei big lo ni chu athan chu nimin pia bel ching long ho hin da ten ti August I Oslo, og alle utøverne som med, de får poeng som teller inn I denne Døds World Tour rankingen. Så selv om dette en enkeltstående konkurranse, så det mye som står på spill for de som ønsker å komme videre. På dødsfederation.com og altså få en live og poengoversikt dere også så fort I finnes da, digitalt. Det bare å registrere en bruker, så kan dere følge med, og da kan dere også følge med på alle de andre konkurransene som I Døds World Tour. André Myrene hoppet altså så hardt at serverne datt ned. For høyt. Får vi høre litt lyd fra publikum på land? Og på grunn av den gode stemningen fra land, så her solid, jo Hvert som årene har gått her. Han karret seg altså til en tredjeplass I Superstup I 2019. Han kom igjen, vi hjelper. Nå kommer han, kom igjen, folkens! Oi! Tredjeplass I 2021, kan han karre seg oppover på lista I år da? Sånn kan vi få se han I Oslo 26. august. Kommer inn på Ticketmaster og kjøper billetter allerede I dag til morgenkonkurransen 26. august, og der kommer Knutsen! Ja! Og da skal vi til Spania. Hola, Pacon Pegas! Nummer 8. Bienvenidos!
Yes. Fra Ibiza, Spania, har han også gått fra cliffjumping til dødsing. Ja, la oss vise at det er godt. Absolutt. Kom igjen, folkens. Vi hjelper han over kanten her. Nå kommer det. Skuno! Ja. Ikke redd for å dødse eller nei. Nei, den var... Spesielt kamel over kanten. Her kommer han, Camelo! Ja, bonjour. Bonjour! Han vant altså Døds-challenge i 2022. Forventninger. Her kommer han fra på Kom igjen, kanten. folkens. Det er en... Ja. Bra er Notteland. Alex Notteland som er nummer 11 som er seg klar her. Er det noen fra Grimstad her? Yes. Kom igjen. Kom igjen. Ja, Han reiser verden rundt og dødser og holder på, men nå er han her i Lillesand, og han kommer utenfor kanten. Ja. Hoppe. Johannes Vikstrøm og sånn. Oi, oi, oi! Fredrik Thorvaldsen! Ja. Og kul attitude, og se på det. Ja. Ja. Stor applaus til ham etter VM. Tredjeplass i VM 2022, tredjeplass også i VM 2020. Ja, nå kommer den løpende. Gi deg stor applaus. Ja, hilse. Her kommer han, Thomas på Lucha. God fart ut der. Ja, veldig bra. Truls Torp. Dramatikkus. Her kommer han, Truls Torp. Yes! Wow! Ja, folkens. Her kommer ut Lina Gallosen. Ja da! Fint å skille bestekameraene her. Og nå... Anders. Veldig god. Anders. Rops. Ja, hører du? Anders. Rops. Også kjent som Rockepelle! Gi en applaus. Rockepelle her. Oi! Kommer han altså. Olav Eikenes! Ja. Ja. Tandberg klarer å utrette her. På fjerdeplass på Døds-rankingen, og det er Asbjørn. Hva er det, jenta? Skal han lande? Anette! VM! Der! I såkalt nuller. Og der! Ja! Kom igjen, folkens. Kom igjen. Ja da! Klar, og her kommer han over kappen. Yes! Ja, en av de viktige. Her kommer det nå! Oi! Der! Skal vi se hva Eikene har på tapetet her. Ja da, og hjelper til her. Eikenes kommer over kappen! Ja, så tenker jeg at du skal ha brukt anledningen godt nok. Kommer opp der altså, og fram og kommer nå. Så bra! Ja da. Og han er klar. Kommer opp. Oi. Asbjørn.
Der kommer det over kanten. Mesje! Thomas Paluccia som går utenfor kanten. Her kommer han. Her kommer Paluccia. Ja. Den der setter i gang løpingen. Oi. Der. Ja. Ja, ta den imot i hvert fall. Her kommer han, Felix. Loven! Ja, blir bra. Og gi heller en stor applaus til vår neste dødser, Fredrik Thorvaldsen. Ja. På vei over. Der. To hansker klar. Her kommer han, tar vel imot Rappepelle. Hva i all verden? Og der. Hva kommer han med nå? Ja da. Kommer han også? Simen Spies! 4 rotasjoner, er det det som skal skje nå? Her kommer han, Anders Rapp! Titha, er du med? Du også? Titha, du også? Alle vinker? Stjerne fokuset nå, Alex Nonneland! Grimstad! Vi gjør oss klare for å se på hverandre. Kom igjen, deltakerne. Pakon Pegan! Ola Pekan. Spanish ni kiki Spain ko na local mo. Ko ye siya tayo ko kasi abeng Sino problema el Pakon Pegan como les hemos llamado ni hasta viendo. kiki stick be bargan mana kiki na ko abot belen di makan ti ko na ko da ko ni. Nå kommer noen i kanten der, eller på vei! Til Døds for Jan her. Kung nga juanin USA tang te England tang te punan local pina. Ini nga juanin Afghan sa tang pakat. Spain te pakat sa wani to. Adang ho dong dong sung region. Asan si Norway tang he style hi chwa kan ni ba ni. Ramdang alo interest be lo ti be sa chu dinai na mak jok ka ti lifestyle mak ti ka lo juan be ka ma. Chuanin an zuanna sang zawng hi kalau dir chiang me lawang ni kuma ka cha dan chuan meter som pahnih nge som pahnih le chan ve bel bor ania nge ni som pakhat le chan ve zo pahnih chiang to lo engko ni se asang ania ni na bo tiam ni se ya anoi tang en chuan sang pak ni lang langa achunga tang chuan sang mo chuanin baka mental lamani chu an zuana an lana piang yan piang chu khona piang han ana ani chu an taksa hi na ngoi ni chu chuwa tan buai ngai ni chu mo chuwa chuan skill ol ai ni lo ni chu an tinan hei kan beng no pang rong rong po pe pe ra te nin pian tin ko no kan lai tanga tui ngam le tuk tui zuang na sal chu kan ya hian ka chu an ti thei lo kin kin ol ni lo kin ol ai ni lo ni chu azira zir ve ngai ya training sar sar ngai ki mi ya in bor bel chu kan mo Peter ti po hi meter som hi pahnia ti po ka zawng ve te ka video ma sa ti po ka ron ta to khamo ma se an zawng an ti hian ni tapin an lo the ang darin an ke a hian an ke mo hian an thuma ni thei ang tarin anin kho lu tin tu ya mo tu ti ni lo chuan an mat pa ni chu Okay, tu na hianin top 10 an zawng le don ani mo. Chuanin zero tangin an tran don tu na hian an zuan to zong kha an not le veka tu na an zuan thatle dan hianin an tu na an zuan thatle dan na tang hianin an chakle thu ti don ani. Mange båter samlet for å få med seg kvaliken til morgendagens finale i dødsing. En øvelse som har blitt veldig populær de siste årene. Nå som jeg meldte på, og altså for bare 4 år siden så var det blitt nesten en sånn ordentlig sport.
Før så sa vi at dødsing de yngre gutta, de dødser bare fra klipper. Var i alle fall ikke redde. Han kommer han! Han kom! Pegas! Sigve Bergan! Oi! Her kommer han nå! Her kan det deles ut både poeng og goldtickets og folk som skal videre til den store avslutningen av årets tur. Her kommer han Og der da! Ole begynner gryte! Og han Igjen av saus! Ole begynner gryte, trenger deres Yes, kom igjen! Her kommer han! Alle dager! Emil Livik her altså. Yes. Følger etter. Det er godt søkt. Tore Våge her altså. Oi, oi, oi. De kan han zuang zawk. กินคัลชัวหุบปรมแคร์ไหมเฮ้ย Til å stenge av klippen så fort premieutdelingen er ferdig. Det blir ikke anledning til å hoppe her oppe før vårt apparat holder. Så da er det bare for dere publikummere oppe på klippen å trekke vekk. Tusen takk, Lillesand og Mikkel. Vi håper dere tar dere tid til å komme tilbake neste år. Kjøre show i hotellhaven og komme ut her og bare levere dagen lang. Nydelig. Tusen takk. God tur hjem til dere. Da er vi klar på toppen her, og premieutdelingen den foregår. Den blir gjennomført av meg selv med stor hjelp av Frode og
Stine Brun Kjellås, kom fram, Stine. Vår gamle snowboard-heltinne som nå jobber i Døds Federation. Hun skal dele ut noen trofeer, og vi skal dele ut noen sjekker. Og da, i tradisjon tro, skal vinner ta en sofa, men før sofa, Ole, hva føler du nå? Jeg er redd for å sofa, men jeg skal gjøre det. Hva senker du om seieren her i dag? Jeg er veldig fornøyd, jeg er veldig glad for å være her, det var kjempegøy. Fantastisk, vi ønsker en lykke til på sofa, og med det hoppet så takker vi for oss for i år her. Vi slår 18, vi ses i kveld på Havnefest. Sofa at Takk for han nå. zuang på dem itu. So aku purom he me ya hey anu ahar don lutuk yan. Okay, good then. Skal de? Ja. Ja. Son. Son. Det var vårt. Jo, det var vårt. In that city that doesn't sleep. They have all melted away. Tirol te nuam tirol mo tiang aku. Di son ren khatu ni le nginan party nga zana so tilai stage mo khatilai concert akhanan kalbuyang ti son. Kanin kan thian ti chung kwa hi so ta kan va thlaleh nga ti ka ran me ya Lillesand son kan chung kwa kan nin khal ho le don ni ja Lillesand bye bye ti le khop me yang hot yan Tui lam zo ka tang Tui puya kan in khalu le dong kan in ho turin tian so tui pui chu khomwal amu thei to lo mo satrang son so lam so Denmark vel kal theina ni chu
meter nga chawani so samo na china an zawng kan en na kha ha sigur no na china an zawng kan en na kha meter som pa ni vel ne. Oh, that's quite good. That one, that dødsing. One stop, one more. See one. One little one. Hop! Kiki Peter zuanna ni chu at lei rola ya zuan san la lai ber. Meter somni pania zawng ve ni chu. Ma se amna lutu kati. Very painful, isn't it? Ma se satilain zuan dan ti chuan an zawng am lo mo. Ngil at kha ni nan ke kha azum the ang ber kha nan ke kha ti be ang an da du na ngil at in an zawng kha ni chu. Heta hi palung oi em ay oma can you smile? Heta hi kan fanu amuhi la ta hi chuan so lai island pia sumo so lai khlar kar te pia so kan in kan ni le to a yeah is it good for them. Okay, I should jump out maybe. Shall I or? Okay. Oi, oi, oi. Agree? Sit there. Sit there in ngak chu kan jin lanin ngai na om lo. Grass cutter hi so lai son lo tanga chu akal kol lawani ti pokha ngai sak lo mo kar khat kanom bo sia chuan peteran thlen vele on ngala ti hian nileng chan khwa kal kol ti hian lo sei man veka achang chuanin ko panga te tla ve mai na lo chho thei si lawa kha fix ngai ta ni chu kha chi te kha na ngai sak lo ra ran grass cutter kha akal kolem ti kha ngai sak lo ra ran mo